Corruption and mismanagement is at the core of Eskom's financial problems. That this bill is not going to solve any problem. If anything, it will only fast-track the national grid collapse. Inhlangano eziphikisayo azivumelani nokuphasiswa komthetho omlingwa wokusiza i-Eskom ngenkwelede zayo. Zithi umkhandlu wemfunda ngathana uthatha imali leyo ungezelela amandla wegezi ulungise iinteshi zokuphehla amandla wegezi ezonakeleko. If there is nothing wrong with the cadre deployment committee and its system, why is the ANC so intent on keeping the truth away from the people of South Africa? I-DA ithi ANC nangabe ayinamraro nemigomo yayo yokuqatsha amalunga wayo enkhundleni eziphezulu lapha ibusa khona alokuba yini ibhala nemhlolo. Kazi i-ANC ibhalile ukunikela i-DA imhlolo leyo idlulisele indaba le ekhotho ephakemeko yokudlulisela amacala. Because we are telling you that we are rallying behind you, we are support you, we are 100% behind Banyana Banyana. Imkutani zephaliswano labo male Africa Cup of Nations omnyaka opheleleko iBanyana Banyana namhlanje zilayeliswe kamnandi iBrand South Africa ngaphambi kokuthi zikhambe zithinge emidlalweni yebhigiri yephasi yabo maya nonyaka. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku SABC 1 na ku DTT ngesiNdebele lochani. I-ANC ivumelene nokuphasiswa komthetho omlingwa wokusiza i-Eskom ngenkwelede nazo. Umthetho uphasiswe umkhandlu wengamele imfunda eParliament ngamavoti ama-30 kwathi amavoti ali-18 kwaba ngaphikisana nomthetho lo. Inhlangano ezinye zepolitiki zikholwa ukuthi imali le ono ekutholeni amandla amatsha wegezi. Nanyana kunjalo abanye bathi unobangela ukuthi i-Eskom izifumane isemrarweni lo kubhalelwa kuphatha kunye nobukhohlakali. Ngaphasi komthetho omlingwa lo u-Eskom uzokuthola i-254 billion rands yeminyaka emithathu yemali. Isikwelede se-Eskom sesengaphezu kwe-400 billion rands. Ngokuya kwe-ANC ukuhlangulwa kwe-Eskom kuqakathekile ngombana umraro omunye nomunye obangwa ngu-Eskom ungabanga imiraro yaphambili yenkwelede. Nanyana kunjalo inkampani ezilawulwa mbuso ziyeleliswe ngokuthi nazingasebenzi kuhle kufanele zithengiswe nofana zivalwe unomphela. Dysfunctional SOEs should be restructured, sold off or shut down to save the taxpayers' money. I-DA ihlabe kumbi mbuso ezihlayelwa imali yathi batsho zithwesa umnyango wemali umthwalo omkhulu ngoba nakuthathwa imali ekufanele isetshenziswe ukulungisa umthangalasisekelo limeleko nokhunye isiwe ngenkampanini ezilawula mbuso. Corruption and mismanagement is at the core of Eskom's financial problems. The elimination thereof, as well as the recovery of stolen funds, transparency, accountability, and a change in the culture of non-payment should be pursued by Eskom. I-EFF ithi nanyana ikusekela ukuphucuka kwe-Eskom nje kodwana ayivumi ukuthi kuthathwe imali le kubhadele ngayo isikwelede se-Eskom. Ihlangano le ithi ngathana kuthathwa imali le kulungiswe ngayo umsebenzi wentetshi ze-Eskom ongakapheli nokuthi kungezelelwe amandla wegezi. The bill before this House seeks to do the opposite. We want to warn all South Africans in this House today that this bill is not going to solve any problem. If anything, it will only fast-track the national grid collapse. Lo uveza ukuthi Eskom izokunikelwa i-78 billion rands esikhwameni semali zomphakathi kilo mnyaka wemali kuthi 66 billion rands kunye ne-40 billion rands inikelwe yona eminyakeni emibili yemali elandelako. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngokuphasiswa komthetho omlingwa umkhandlu wezemfunda ukuthi i-Eskom isizwe ngemali engange-254 billion yamaranda ukuthi ibhadele isikwelede sayo se-400 billion rands. Nakumbona wakho uyalandela mbukeli.
kwangathi kungaba nabohlolomali ngelimi lesiyeni sithi ama-audit kuze bazokhona ukucala ukuthi imali le iya endaweni erehe na. Into yaka-Eskom le ayizwisiseki mphathi. Uyahelejwa ngemali itatshwe, ahelejwe itatshwe, akukhitshwe labantu abanobugebengu ka-Eskom. Ngizwa mangana ngalokhu daba ngoba manje umongameli wathandela imali iphumile ngokukhanda ama-power station ayi-6 kuba maintain. So until today akaphumi any update ngalawo ma-power station. Yabona lezi inkampani ezimbili zahulumeni oku-Eskom no-SAA bahlezi betakulwa njalo ngemali kodwa ukho kulungana. Kudala uhulumende emxhasa ngezimali kodwa angene ezingxakini. Naleni imali izawungena ayinikwe nguhulumende kodwa izawuhlanga imilenze ityiwe kwa-Eskom lo mali. Bathanda ukuthathwa yona imali leyo ukuthi bayibhadele bangasayibhadali. Balungise indaba le-load shedding. Singazihabi ne-load shedding. ESouth Africa akunamali ekhe yaphuma yenza umbereko wayo. Manje le Eskom yona izokuhluka ngani? Kungayiqhinga elihle ukuthi axhaswe Eskom uma ngabe nje kuphela sizokwazi ukuthi kube yiqhinga lokuthi mhlawumbe kuphele lenkinga le kacincini khona. Awu mkhashi isikoloto singaka awu angeke sabhadela neminyaka emibili ezako le zabe bathi ukhuphuke kuphi na kuphi ngeke basibhadela ayidli imali kangaka ku-ANC. Ngiyabonga mina qala ikhona icebo lokuba u-Eskom bekhona imali akazinikwayo ukwenzela basingazucinelwa ngombani kuningisahlale ebumnyameni. Mina angivumelani nokuthi Eskom isizwe ngemali ngoba kudala ifano nangabe kunjalo bonke abantu abakolota bomasipala abasizwe. Umbono njengombukeli SABC ayizokuthosa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. I-ANC akhange idlulisele i-DA imhlolo yayo ngokuqatshwa kwamalunga wayo ngaphambi kokuchinga kwelanga lanamhlanje ngombana ithi seyithumele indaba leyo ekhotho yokudluliselwa kwamacala. Lokhu kulandela isahlulelo esikhutshwe ikhotho ephakemeko eJohannesburg iveke pheleleko ngelesibili esiphaye isibawo se-ANC sokudluliselwa phambili isiqundo sekhotho. Ikhotho beyithole bona akunanzathu ezizwakalako ezigenza ukuthi siphumelele isibawo sabo ngendaba le. I-DA ihlathulula isiqundo se-ANC sokuthi gijimele ekhotho ephakemeko silithwayo lokuthi ithukiwe begodu seMaria Dlana ukhambisa isikhathi la. The ANC is playing for time. I think they are really desperate to hide these records. And I think it's important for us to ask, if there is nothing wrong with the Cadre Deployment Committee and its system, why is the ANC so intent on keeping the truth away from the people of South Africa? DA ichijile imgomo ye-ANC yokuqatshwa kwamalunga ayo enkhundleni eziphezulu njengombana amalunga ayo athunyelwa lapho iphethe khona bona ayokuphatha. When it comes to the officials, heads of department, etc., those are run in terms of open and competitive selection processes. There is no Cadre Deployment Committee, and that's why we end up appointing quality officials to those positions, because it is an open and transparent and fair process. Indaba le ingcenye yemzamo ye-DA yokuthi umgomo we-ANC wokuqatshwa kwamalunga ayo enkhundleni eziphezulu kuthathwe njengongakhambisani nomthethosisekelo wenarha. Ukwenza umjovo we-HIV kuzoba umsebenzi omkhulu kodwa nabo sosayensi beSouth Africa bathi bazimisela ukuwenza. Lokho kuchiwo yi-South African Medical Research Council. Umkhandlu lo uhlangana nenkulumiswano zembizo ye-11 yokulinga ukulwisana nokuthelelwa kwe-HIV ebanjelwe eThekwini. Ngokuya kwembalobalo ze-US zomnyaka opheleleko bayi-38 million abantu abaphila ne-HIV ephasini zombelele. Kanti iSouth Africa lidzaba lakhona ngokuba nabantu abayi-8 million abaphila nengogwana le. Pilo uthi kusese nabantu abayi 1.5 million ekusafanele ukuthi babekwe ngaphasi kwama-antiretroviral treatment ukwenzela ukuthi iSouth Africa ifikelele isibalo se-UNS8 se-95 se-HIV. Lokhu kutsho ukuthi abantu abamaphesenti ama-95 abaphila ne-HIV kufanele bazi ubujamo babo. Kuthi abayi 95% ababekelwe ukuthi bathatha ama-ARVs bawathathe ngefanelo begodu esele bawathatha kuqinisekiswe ukuthi ubukhali bengogwana le buyehla kibo. Ukuthuthukiswa nokusatshalaliswa kwemithoko ekhandela ingogwana ye-HIV kusuka kude begodu njenganje abantu sele banendlela eziningi abangakhetha kizo ukuthi bazisebenzise. Nanyana kunjalo, i-South African Medical Research Council ithi nanyana zikhona iinsetshenziswa zokukhandela i-HIV nje kodwa umjovo nawo uyafuneka. Abaholi bezempilo
bayavuma ukuthi hlangana nezinye izinto ezibhalisa abantu ukuthola izenzelwa nemichoke emazikweni wezempilo indaba yokubandlululwa nangendlela okukhulunywa ngayo kumbi ngengogwana le emakliniki. Bunzinzile ubujamo eDeep Sloot ehlagwini eJohannesburg ngemva kwamalanga amabili wemchagalo ozele ukuguruzela. Izakhamuzi ezingenele umchagalo zithwenyekile ngesibalo esiphezulu sobulelesi endaweni yekhabo. Kanti zisola ukuthayela kwamapholisa nokuba khona kwamaphandle. Indlela ezimbalwa ebezivaliwe sezivuliwe njenganje. Ngemva kwamalanga amabili womchagalo ozele ukuguruzela, imimoya seyibuyele phasi eDeep Sloot. Izinto sezibuyele ebujameni obujayelekileko. Kodwa nanyana njalo kunesiqhema sezakhamuzi esiye Union Building sePitori ngethemba lokukhulumisana nomengameli bona akhavakatshele indawo yekhabo aqalelele inlilo zabo. To the Union Building is not going to be a march. It's a delegation from the community, the leadership. They are going to meet with the presidency so that the presidency can pursue the president to come to Deep Sloot. We suspended the protest for today and tomorrow. Unkala uthi ubujamo bumbi eDeep Sloot sekubulewe abantu abangaphezulu kwama-20 solo kuthome umnyaka lo. Recently we are talking about 20 people who have lost their lives, in the hands of criminals. Esinye isakhamuzi esithwenyekileko uVincent uthi umphakathi sewusaba nokukhamba ebusuku ngombana baba bongazimbi benilelesi. I've been here since 1998 living in this place. Then I can tell by then last it was better, but for now you don't feel safe. Umchochozeli nomholi womphakathi usicelo shezi uthi ungabi khona kwamapholisa ngikho kubangela bona inilelesi zenzele umathanda. There is lack of visibility by the police, although we do have police on the street and so on, but in areas where there is no access, there is no visibility of the police. Kube kwamapholisa amaningi bona aphosilihlo. Thina la SABC News sidosela umtato nangabe unomhlala wendaba. Indaba ukusiluma indlebe namkha indaba ezintswenyako emphakathini wankeni. Ngasidosela umtato ku 011 714 6133 namkha usi-emailele ku news@sabc.co.za. SABC News phimbo lakho isijamele ayithatha ihlangothi. Nasibuya endolo. La kala chankala sona kina tukara kweni batlam ka speaker na commenting banyana ba ibona ba ishaba runa bana ra batamela. Abuyila mangenengene wakwankwana. Indaba zisekhona na usanda ungena siyakwamukela kanti indaba ezinazikuphundileyo ziyatholakala ku YouTube uthi SABC Indaba zesiNdebele. Ihlelo lamalehe asebenza ngamandla welanga lengidigidi zamaranda endaweni yemakhaya kumasipalata weCollins Chabane eLimpopo lihlatshwe kumbi. Izakhamuzi zithi amalehe la akakhanyi begodu akasizi nokuqeda ubulelesi. Kodwa nomasipalata yena ujame ngelithi amalehe la aphungula ubulelesi. Amalehe la afakwa ngengigidi ezima-30 zamaranda i-30 million rands yonke ukuthi akhanyisele indawo zala ebusuku bekasize ukuqeda ubulelesi. Kodwana kungahacela kuba nzima thu izakhamuzi zithonyekile zithi amalehe la akakhanyi. Uthi amalehe la akabasizi njengombana akukhona ukubona ugalajani aseza kude akakhanyi khulu. Amagona ntsena amafike helo. Kodwana zikamasipala zijamile ke lokuthi amalehe la akhanya khulu begodu asebenzisa amasensari ukukhanya. Iphiko lendaba le-SABC litshayele endleleni lapha kufake khona amalehe la ukuzokubona abanyana akhanya mbala nami. Kanti izakhamuzi kunye nabaholi bendabuko abakholwa bona amalehe la akasiza ukuqeda ubulelesi bafuna bona kufaka amanye. Uthi ubulelesi budlangile endaweni le. Abantu babanje ikunzi bathatha izinto zabo. Amalehe la akabasizi. Ushadrack Maluleka ukuthi umasipala uthabile biwanelisekile ngehlelo lokufaka kwamalehe la. Maluleka ukuthi imali yehlelo isetshenziswe ngefanelo begodi nobulelesi behlile.
yifikele kwala uthi imali esetshenziswa umsebenzi lo yi-30 million yamaranda begodu banethemba lokubana imali le isetshenziswa ngefanelo kanti amalehe la azokusiza izakhamuzi zikamasipalata weCollins Jabane iningi labantu liyawubuka umsebenzi lo umasipala uthi uhlela ukukhanyisela nezinye indawo kanti inhlangano zepolitiki eziphikisako zithi ihlelili bese kukubona imali yababhadeli umthelo kwaphela kanti ukuza ngokuzeleko ngendaba le ungavukela ihlelo lendaba ezinabileko ingulabudibi namhlanje ebusuku ku-SABC 2 ngo-8:30. Isiko lengoma lesintu lokukhulisa abantwana babesana ngelakade kodwana alibandlululi begodu alikhethi bonyana umuntu yini emphakathini lamkela wonke umuntu. Lokhu kunjengombana uThabo Lishika odlalela iOrlando Pirates esigabeni sabadlali abathuthukiswako noSamkelo Kabini odlalela iMamelodi Sundowns esigabeni sabadlali abathuthukiswako bagodukile njengamasokana amatsha ngemva kokuyokuphetha isiko elikwaNdebele eMpumalanga. Umbiko uhlanganiswe nguComfort Masombuka. Kalafana kina tukara kweni batlam ka speaker na commenting banyana bayibona bayishaba runa bana rayibatamela. Ukubonga bona mbali godukile abapedi. Uthebona uzwakala umkhosi ukuthi kubuthwa besana bayokhuliswa ngokwekambiso yesintu le. Abadlali ababili abakhange bafuna ukusala nabo. Babona bona kungcono bathatha indronga zabo bachinge khona ngombani isintu asinini umuntu. Bebahlangana namasokana i288 agodukileko nawahlanganeke emakhosani noma boke njalo babuye ngehahla. Amasokana amachala athi lulwazi elingalinganiseki kwalizuze la njenganje bazokubuyela engiqhemeni zabo bathwele ihlonipho nokuziphatha kuhle. Ukukatelelekile lokhu ngombana lisike kuvuze ngilenze ngombana ngilo elizongivulela indlela kanti kokhunye bezizokuvaleka nangathana ke ngahlala ngingaliphithi. Ngingase ngithi kuyinto yomndeni begodi katelelekile bona uphethe isiko ngemva kwalapho ubuyele esikolweni uza kuthi ungaqeda wenze nanyana yini ofuna ukuyenza. Ngizobatshela engidlala nabo ibhola bona kufana nokuthi bengiye eParis. Kanti amakhosana amabili la athi isikhabo lomuntu athokoza nesitshaba ngebambiswano. Tata umuntu alatele sanga sanga umuntu kisanga umuntu basisiphishi bemuntu ayira sanga awasona umuntu ke mogole na bana ba rena shiba ke bana ba lena shiba ba sa feletse ka sepa kwa re ba imba khatlisa abaholi bendabuko aba bathokuhlonipha amasiko abo bamkhulu nokubambisana ngikho kwenza bona kuphumelele kuhle konke. NginguComfort Masombuka weindaba zeSABC ngibika ngise-Auckland Park eJohannesburg. Ingudanzi phaliswano labo mali Africa Cup of Nations somnyaka opheleleko ibanyana namhlanje zilayiliswe kamnandi iBrand South Africa ngaphambi kokuthi zikhambe zithinge emidlalweni yebhigiri yephasi yabo mmayo nonyaka. Abadlali bebanyana bagathisi benza ilizwe lazikhakhazisa ngabumnyaka opheleleko nabaza kubetha abasingathi beWAFCON iMorocco nabathumbi phaliswaneli. Iningi labadlali ekhabeli yingcenye isiqheme esathumbako kulindeleke bona libekhona nakilesi siqheme sokujamela inarha le ebhigirini yephasi yanonyaka. iBrand South Africa imemezela isekelo layo isiqhemeni begodu yakhumbuza umbanduli kunye nabadlali ukuthi ilizwe lonke lingemva kwabo. I have to set the scene around why we are even hosting this so that we are not misquoted. As the country custodian, such initiatives are important to us because we are telling you that we are rallying behind you, we are support you, we are 100% behind Banyana. Isiqheme sesithola ithemba lelizwe njengomana sivela kwehlandla lesibili ebhigirini yephasi kanti lokho kube sikhumbuza abadlalini bona badlale kuhle ukuthi ilizwe lizigagazise ngabo. This is a reminder that when we are out there and playing our part, we're not only doing it for ourselves, but we're doing it for everyone out there who has lost hope, who has given up in their journeys and everything. But we're very grateful, we are proud, and we are excited for what lies ahead. Abadlali bebanyana abadlala ekhethwapha solo basekampeni yokuzibandula begodu umbandulu Elise kulindeleke bona amemezela isiqhema sabadlali abama-23 akhamba nabo ngelesihlanu.
There was a squad of 36 announced, which was already difficult because if you look at 1,000 of good players out there, from the 36 we're going to announce 23 in the final squad and 3 on standby, and that is also very difficult. We've worked a lot on how we want to play in training, and it's up to the players with their performances to make sure that they get selected. Ibanyana Banyana eku Group G kanti ipalo ne-Argentina, Italy kunye ne-Sweden abekubambana nayo inyanga ezako mhla ama-23 kuVilabahlinze. Zanamhlanje indaba ziphelela lapha. Ubujamo bezulu buyalandela nobusayi Mathubula. Nisale nomusa. Loshani mbukele ekhaya ngelesithathu endaba makhe sikucalela ubujamo bezulu ngemva kwendaba ezifundeke kamnandi. Sibona lapha ke kunomoya egwinike elingesewula nenarha kunezulu elindeleka nge30% ukusuka lapha eCape Town ukufika eGqeberha nawuthi ungenelela nesifunda namkhana inarha sibona yonke isibekele ngamafu akhe umoya omakhaza ongenelela lapha endaweni zangale ngesifundeni saKwaZulu Natal. Kusasa indaba nkulu sibona lapha ikungu kileza ndawo abantu batsheje bayelele khulukhulu eksenike nawutshayelako nalapha esifundeni sangaleke ngeKZN ukufika lapha ke endaweni zange Mpumalanga kulindeleke namathutshana wezulu ngale ngegwini elingePumalanga nalapha kancancazana eMpumalanga neLimpopo. Sizokusuduka ukuthi ukwazi ukubona ke ukuthi kunjani ekseni nawuvukako nanje ntambama nawo yokulala kuzabe kumakhaza kodwa ngokuhamba kwesikhathi abuya nganeno. Bronkhorstspruit makhaza khulu ekseni abantu bambathe bafuthumele sibona lapha eLimpopo noma isibekele ngamafu sibona lapha nezudlwana kezinye indawo abantu bambathe bafuthumele. Imusina yona ke ithi ukufuthumala neliphalale kodwa ke endaweni ezinengi ngemva kwamadina sibona lapha kupholile iphalabura nge23 esifundeni sangale ngeMpumalanga kumakhaza khulu ekseni ngokuhamba kwesikhathi kubuye nganeno kodwa abantu bambathe bafuthumele isikhukhuza ke yona ke ibangconywana lapho kubomhlanga kumakhaza ekseni kuboKwaGafontein nimbathe nifuthumele nebusuku ngokuhamba kwesikhathi ke kube ngconywana. Sibona lapha ke eKokstad esifundeni saKwaZulu Natal kumakhaza imini yonke kuthi lapha ke kubo Richards Bay nalapha ke kubo Durban kube ngconywana ke ngokuhamba kwesikhathi nge19 asiyocala ukuthi lapha eMpumalanga Kapa kunjani khona lindelekile izulu kezinye indawo simakhaza ke isifunda khulukhulu ke lapha kubo Willomo imthatha nge16 ngemva kwamadina ekseni ebusuku kumakhaza nalapha ke eKapa lodumo sibona ke ngokuhamba kwesikhathi i19 kezinye indawo ke kube lapha bo 17 lapha eFredendal kuba ngconywana ke ngokuhamba kwesikhathi kodwa nobusika kungenile endaweni zonke esifundeni salapha eNorthern Cape kumakhaza khulu eSutherland emini kusukela ekseni bekubese mini nangemva kwamadina ezinye indawo ke zibuya nganeno iUppington yona ke ifuthumele kodwa ke kezinye indawo kupholile iFreystata limakhaza khulu lapha eBloemfontein ekseni nendamba makunabo Kokstad ngokuhamba kwesikhathi kubuye nganeno siyokuqala kokugcina njengendawo eziningi kusebusika bungenile ebusuku ekseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi Tosca ifuthumele nge25 nakezinye indawo asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako kube ebusuku obumnandi dido